Minutos y es momento de que arranque aquí nuestro espacio del aperitivo. Ja sabem que és la nostra tertúlia política i que avui els plantejaven un tema del que segur anem a quedar-nos curts de temps perquè n'hi ha molts aspectes als que hem d'abordar. Ho sentíem fa uns instants a la Fosforera quan un fòsfor ens deia allò de els propietaris d'apartaments a la Ducal també hem de dir la nostra. El tema que plantegem no és un altre que la construcció o la possibilitat de construir aquest hotel que se proposa per a la colònia Ducal. Un hotel que requeriria, al igual que ha ocorregut en altres espais, d'una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana que permetera superar l'alçària prevista per a poder construir aquest edifici. I les veus n'hi han a favor, qui diu que allò de la construcció d'un hotel, sobretot si seria un hotel de qualitat, vindria a millorar la condició turística de la zona central de la platja de Gandia, i en contra per part dels que consideren que seria destruir un emblemàtic complex d'apartaments arquitectònica i urbanísticament parlant, com és la Ducal a la platja de Gandia. I ahir és el moment en el que hem de preguntar què opinen els nostres polítics. Alguns d'ells han dit la seua d'una forma ben clara. D'altres estem pendents. El cert és que la primera passa per a poder dur endavant o no aquest edifici passa per les mans dels polítics, és a dir, per aquesta modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana. Però, si es sembla, anem per matèria. I per a poder abordar aquestes qüestions hem convidat els nostres representants. I ahí està vicealcalde i líder de Compromís Més Gandia Unida, Josep Alandete. Molt bon dia, bona vesprada ja, benvingut. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt bon dia, moltes gràcies, Carmen, per convidar-me. Per Ciudadanos, Pascal Renol. Bon dia, benvingut. Bon dia, Carmen, moltes gràcies. Partit Popular, Víctor Soler. Bon dia, benvingut. Gràcies per estar ací. Bon dia, bona setmana a tots, gràcies. I per el Partit Socialista, el regidor Vicent Mascarell. Benvingut i gràcies per estar avui amb nosaltres. Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per la invitació. Senyora Alandete, si li sembla, i com allò de que la qüestió urbanística a la ciutat de Gandia és una de les seues tasques, doncs quina és l'opinió que, per cert, a més, hem conegut no sols del grup municipal, sinó del partit polític en una roda de premsa i declaració la passada setmana? Bé, per un costat, com a regidor d'urbanisme, com se sap, la proposta està en un procés que acaba justament, la proposta de modificació per part de la promotora està en un procés de consulta pública prèvia que, per cert, s'acaba avui i després ja s'estudiaran les al·legacions i se faran tots els tràmits pertinents fins a arribar, si s'escau, al plenari i després a conselleria. Des del meu grup polític, com a grup polític, per això volia fer aquesta distinció. Com a grup polític, evidentment, estem en contra, com s'ha manifestat, d'aquesta proposta de modificació, per una raó principal, i és que atenta contra el nostre patrimoni cultural i arquitectònic en aquest cas. La colònia Ducal forma part del registre d'Ocomomo ibèric i només tenim a Gandia dos mostres arquitectòniques que formen part d'aquest registre d'Ocomomo que valora el moviment modern d'arquitectura. I és, per un costat, l'església de Sant Nicolau i per un altre, la colònia Ducal. Des de l'Ajuntament de Gandia s'ha fet, des de fa temps, propostes per a protegir ambdós conjunts. Per un costat, aquest estiu, com ben bé sabran, ja es va aprovar aquesta proposta per a que la Conselleria de Cultura declarara BIC, bé d'interès cultural, l'església de Sant Nicolau del Grau. I, per altra banda, des de l'estiu del 2019, també es van reprendre les converses amb els propietaris de la colònia Ducal per tal d'anar avançant en aquesta proposta de declaració de BRL. Vull completar dient que l'església de Sant Nicolau també va ser amb aquest consens i aquest acord amb els propietaris l'arquebisbe de València. Per tant, pensem que és bo mantindre, és bo millorar
aquest entorn arquitectònic i aquest complex arquitectònic de la colònia ducal precisament per qüestió turística també, perquè des del nostre govern, i en això les àrees de turisme que dirigeix el company Vicent Mascarell, com de Medi Natural, de gestió del territori, que dirigeix la companya Alicia Izquierdo, estan fent moltes campanyes per aconseguir aquest avantatge competitiu de la nostra destinació turística pels valors culturals, patrimonials i mediambientals. I, evidentment, no quedaria molt bé, la veritat. El mateix govern que ha promocionat que una de les dues mostres del registrador Comomo siga bé d'interès cultural, que permetrà, evidentment, la desvirtuació de l'altre. També voldria aclarir que el nostre grup està a favor, com no podia ser d'una altra manera, d'aquesta construcció d'hotels, i està a favor i ho demostrem. Vaja, des de la regidoria d'urbanisme s'estan ara treballant en 3 projectes d'hotel i ara ja s'aprovarà també una instal·lació de càmping i autocaravanes i n'hi ha un parell o 3 més de projectes en marxa. Per tant, ningú ens pot acusar que estem contra aquest augment de l'oferta d'hotels, com també s'està i ja es va promocionar i promoure precisament en la passada legislatura, quan el Vicent Mascarell era coordinador d'urbanisme, aquesta incentivació de l'ús hoteler a tota la ciutat. I això mitjançant una modificació del Pla General que ja ha tingut l'avaluació ambiental favorable de Conselleria i que ara falta el tràmit urbanístic. Una incentivació de l'ús hoteler en la 87a modificació del Pla General que permetrà aquest augment de l'edificabilitat per a hotels. I curiosament, ho fa, amplia la zona en l'actualitat vigent, que és part de la platja, a tota la ciutat, amb algunes excepcions. Una de les excepcions, a que no sabem quina és, la colònia ducal. Vaja, el que ens ve a dir vostè és allò de nosaltres estem a favor dels hotels, però no en qualsevol puesto. Efectivament, i no precisament en la colònia ducal, perquè va precisament contra l'avantatge competitiu de la nostra destinació turística. Continuarem després. Senyor Renault, l'opinió de Ciudadanos. A ver, pues desde Ciudadanos Gandía, desde luego que defendemos los intereses de los vecinos de Gandía, en primer lugar, todos en general. Pero estamos hablando de un proyecto de presente, Carmen, pero también estamos hablando de un proyecto que hay que tener muy en cuenta para el futuro. Y este proyecto entra en muchos sectores de esa ciudad, sectores profesionales, empresariales y también económicos. Pero creo que el señor Alandete no ha hablado de las 2 posibles opciones que podría traer este futuro hotel o restauración de comida rápida. Y ahí es donde yo creo que apostamos desde Ciudadanos Gandía por un hotel y voy a intentar explicar una explicación muy sencilla. Porque si yo fuera propietario de la Ducal y a mí me dijeran que van a ir a unos restaurantes de comida rápida bajo mi casa, por molestias, por el valor que tendría mi casa, desde luego que sin lugar a dudas perdería valor por tener una restauración de comida rápida, porque sabemos que son puntos de quedada de gente muy joven y sobre todo porque no hay diferencia, creo que para tener el valor de tu vivienda teniendo un hotel de lujo, medio lujo, bajo tu casa, que una comida de restauración donde congrega a muchísima gente joven. Yo creo que puedo hablar con conocimiento porque he estado trabajando 22 años de mi vida en un lugar, como todo el mundo sabe, al lado de la Ducal. Yo creo que los vecinos ya han padecido ya lo suyo, por molestias, por ruido, y creo que la opción que podría traer a largo plazo en el beneficio de todos, tanto hablo de los vecinos de la Ducal como lo que podría traer en el turismo en nuestra ciudad, creo que son beneficios muy buenos. Como te digo que dentro de las 2 opciones, personalmente creo que no hay color, creo que nadie puede dudar que entre esas 2 opciones ahora mismo creo que la pregunta es totalmente inocente ponerse de un lado u otro, porque creo sinceramente que no se puede poner de lado. A mí también hay otra cosa que me preocupa especialmente, la imagen de nuestra ciudad.
La imagen de nuestra ciudad en este hotel, donde yo llego a ver los planos, creo que respetan la sostenibilidad. Yo creo que dije, y quiero aclarar, de que si fuera una torre, este hotel, futuro hotel de 12, 15 plantas, estaría totalmente en contra. Pero creo que respeta mucho el entorno de lo que es el complejo de la Ducal y luego la fuerza turística donde nos posiciona. Yo llevo 2 años insistiendo de que tenemos un turismo sostenible donde podemos ayudar a que el turismo deportivo pueda creer y podrá crecer en esta ciudad. Creo que un hotel de primera línea abarca todas esas cosas, que sería muy bueno para el futuro turismo que queremos y que vemos desde Ciudadanos Gandía. Y también, para acabar, me preocupa mucho el tema del hotel en Gandía, aunque creo que es muy sencillo la opinión por cómo planteo plan A o plan B, pero también me preocupa muchísimo la estabilidad política que dejamos, ¿no? con esta imagen, sobre todo porque el inversor, cuando quiere invertir, y ahora tenemos una muy buena oportunidad de un inversor que quiere hacer, creo que para el nivel turístico de nuestra ciudad, algo que necesita esta ciudad, que son más hoteles y sobre todo uno, como digo, de alta gama, creo que el inversor que viene poco por esta ciudad necesita estabilidad política. Y ahora mismo esa estabilidad creo que no la demostramos. Y creo que de verdad que los gandienses saben que estamos en un momento crucial donde la competencia, Carmen, va a ser desleal. Cuando pase el maldito tema de COVID, muchas ciudades de España y de nuestra costa valenciana van a luchar para recuperar ese turismo que ahora mismo nadie tiene. No nos podemos poner en guerras políticas ni esta no estabilidad política, porque de verdad que la playa de Gandía y Gandía tiene que mirar el futuro. El futuro, ¿qué es lo que queremos? Ocio, restauración rápida u un hotel. Desde luego, y vuelvo a repetir, lo mismo que he dicho para empezar, desde Ciudadanos Gandía, desde luego que en este aspecto creo que lo tenemos muy claro. Gracias, señor Renault. Señor Soler, ¿y el Partido Popular qué opina sobre esta cuestión? ¿A favor de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana o de la preservación férrea de la actual arquitectura de la Ducal? Buenos días, Carmen. Buenos días a todos. Yo lo que pienso sinceramente es que estamos en este debate porque tenemos un gobierno que no gobierna, que está fracturado, que está dividido, y eso al final repercute no solo en la gobernabilidad, sino en la proyección de futuro que tiene nuestra ciudad en el ámbito obviamente turístico, pero también de generación de empleo y oportunidades. Es cierto que a Gandía le hacen falta plazas hoteleras. Es un discurso que el Partido Popular ha defendido siempre, la necesidad de que se puedan incrementar las plazas hoteleras de nuestra ciudad, porque eso va a ser positivo para el turismo y para los puestos de trabajo que podemos crear con ello. Eso es cierto. Pero no es menos cierto que no solo hace falta eso para nuestro turismo y para nuestra playa. Paralelo a eso, debe ir también a finalizar infraestructuras turísticas, como por ejemplo el Auditorio Baladre, que este gobierno lleva 6 años para acabar. Hay que cuidar la playa, sus calles, el mantenimiento de las mismas, la limpieza, hay que cambiar los contenedores, hay que intentar introducir nuevas infraestructuras ¿Quiere usted decir deportivas. que no es urgente en este momento decidir sobre el hotel? No sé si es por ahí por donde va. No, lo que quiero decir es que el argumento de que hacen falta más plazas hoteleras y nos quedamos con eso es falaz, es mentira. Hacen falta muchas más cosas que plazas hoteleras, porque poco podemos ofrecer al turista si solo tenemos un hotel y no acompañamos a ese hotel de un todo, de un destino turístico global. Es lo que estoy intentando trasladar a la opinión pública. O, por ejemplo, acabar el club náutico o no haber eliminado la posibilidad de tener un pequeño campo de golf, que es un elemento deportivo y turístico de primera magnitud. A nosotros nos gusta ser un partido serio y responsable. Y nos gusta tomar decisiones, y además cuando son decisiones de un calado importante como esta, con la documentación en la mano, con los informes de los técnicos de urbanismo y de medio ambiente del Ayuntamiento de Gandía, que son los que velan por el interés público y, por tanto, con los que nosotros podemos formarnos una decisión sobre la legalidad o no legalidad, sobre la idoneidad o no idoneidad de esta infraestructura. Queremos saber, antes de tomar esa decisión, qué dice la Consellería, si es un cambio o no de carácter estructural o si va a tener afecciones en un entorno
que puede tener cierta complejidad o cierto grado de protección respecto a su construcción, porque al menos lo que estamos leyendo por ahí en la opinión pública, los que saben de urbanismo están defendiendo pues, que la colonia ducal es un bien a proteger. Por tanto, necesitamos tener todos esos elementos sobre la mano y en conocimiento por parte del partido para poder opinar. Creemos de verdad que es irresponsable pronunciarse en un sentido o en otro sin saber la profundidad del proyecto y de lo que opinan los técnicos del Ayuntamiento de Gandía. Y además de todo ello, me parece una falta de respeto pronunciarse tanto por el sí como por el no cuando aún no se ha acabado de pronunciar la ciudadanía. Estamos en estos momentos en un proceso de consulta ciudadana. Es decir, estamos como políticos preguntando a los vecinos de Gandía qué opinión les merece este proyecto. Y si los partidos políticos, antes de conocer la opinión de la ciudadanía, ya se están pronunciando, no entiendo para qué existe la fase de consulta de participación ciudadana. O nos queremos la participación o no nos las queremos. Nosotros del Partido Popular nos la queremos y por eso vamos a tomar muy en serio todas esas opiniones, sugerencias y críticas que han hecho los vecinos de Gandía a este proyecto. Por tanto, la debilidad de un gobierno, su división, que no está dando certezas a aquellos que quieren invertir y sobre el modelo de ciudad que quieren proyectar para el futuro, está ocasionando una vez más que el ayuntamiento esté parado. Y nosotros, como partido, como principal partido de la oposición, actuaremos siempre en la defensa del interés general, como hemos hecho siempre, creyendo y actuando y apoyándonos un proyecto en función de que sea lo mejor para el presente y el futuro de nuestra ciudad. Gràcies, senyor Soler. Senyor Mascarell, i l'opinió del seu partit polític, el Partit Socialista? Bueno, és que no me puc deixar de contestar al líder del Partit Popular. És increïble que el principal partit de l'oposició de la nostra ciutat, aquell que s'ompli la boca sempre en que lo primero es el turismo y la playa y tenemos abandonadas el sector turístico, davant d'una decisió estratègica no tinga un posicionament polític. O si el té no vol manifestar, que és pitjor, no? Realment estem davant una proposta d'un inversor privat. Vull destacar això, no és una proposta del govern. Així ha vingut un senyor i ha decidit ha deixat damunt la taula dues propostes. O mantindre en l'espai de la zona de la Ducal un espai d'oci vinculat a l'oci nocturn i a la restauració ràpida, o aboga planteja la possibilitat de construir una habitació, un hotel de 4 estrelles superior i ens ho fica damunt la taula per a que puguem opinar i puguem millorar aquesta opció. Ara ens toca pronunciar-nos als responsables polítics i davant d'aquesta situació el Partit Popular no se pronuncia. Després diu que dona suport a les iniciatives hoteleres, però jo li vaig a destacar una cosa. Saps quants hotels es van instal·lar en la nostra ciutat mentre governava el Partit Popular? 0. Sap quantes places hoteleres o de càmpings es van fer en Gandia en els 4 anys que va governar en majoria absoluta el Partit Popular? 0. La proposta del Partit Popular ja la sabem. El Gandia Shore que va vindre a aquesta ciutat és la que aspira a continuar. Aquest espai és un espai d'oportunitats i, desgraciadament, si no prenem en breu un posicionament, se va convertir en más de lo mismo, en una oferta que jo pense que és útil per a la nostra ciutat, perquè sempre deuen d'haver espais per a menjar-se una hamburguesa, per a prendre una copa, però probablement l'espai de la Ducal, segurament la primera línia de la playa, haurien de reservar-se per a iniciatives d'aquesta qualitat. I com a regidor de turisme, efectivament que tinc un posicionament clar. Devem de fer tot allò possible per a que la indústria del turisme creixi i s'assenti a la nostra ciutat. Ho vaig fer fa 4 anys com a responsable d'urbanisme i ara, amb més ímpetu, pense que devem donar totes les facilitats possibles. Òbviament, tenim que estudiar la proposta. Efectivament, tenim que fer-la que siga respetuosa amb l'entorn. Tenim que escoltar els veïns, però també tenim que tindre clar que l'última decisió en matèria urbanística no la tenen ni els propietaris, ni els veïns, ni els sectors.
que tenim els responsables polítics, que tenim que avaluar tots els elements per a poder prendre la decisió que pensem que siga millor per a la nostra ciutat. Desgraciadament, en aquests moments estem en un punt d'inflexió. Jo així podria donar un titular. Si el Partit Popular no se pronuncia en les properes 24 hores, és molt més que probable que aquesta proposta siga retirada per el promotor i, per tant, una oportunitat per a Gandia. Es dona la circumstància que així la pinça Compromís PP puga fer que aquesta inversió en la ciutat se perda. No és la primera vegada que els models de ciutat respecte a Compromís el Partit Socialista divergeix. Ho tenim en el model comercial, ahí sí que n'hi ha una coincidència entre el Partit Popular i Compromís, però lamentem moltíssim que en matèria turística i en matèria d'indústria turística el Partit Popular tinga unes mires curtes, anclades en el passat i una política de campanari. Senyora Landete, fan pinça vostès amb el Partit Popular? Pinça. A mi el que em sap mal és que el Partit Socialista no estigui a favor de preservar aquest conjunt patrimonial arquitectònic. Una qüestió, si em permet, vaig afinar-li una miqueta més la pregunta, perquè evidentment allò de la pinça no era el que jo volia preguntar-li, i ens queda poc de temps, però sí m'agradaria. De fet, allò que estem veient és la campanya que vostès recolzen de Salvem la Ducal, perquè fa l'efecte que una construcció d'un hotel en una minsa part del complex ducal seria trencar-la absolutament. No existeix la possibilitat d'una construcció que fora sostenible, que mantinguera la idiosincràsia de la colònia ducal, de la qual formen part, si no ho he comptat malament, 13 edificis, i ne parlem sols d'una part d'un d'ells? Vull dir... Per supost que hi ha propostes que, evidentment, sense augment d'edificabilitat podrien millorar fins i tot l'entorn i aquest complex arquitectònic que mereix protecció i mereix millorar, perquè pense que és una carta que tenim, una targeta d'identitat que tenim també a nivell sentimental els gandians. La colònia ducal va ser una de les primeres promocions de la platja amb un model modern, precisament a les antípodes del que després va passar, i no haurien de caure, haurien de preservar-la i haurien de conservar-la precisament per a vendre'ns turísticament, com a aquest avantatge competitiu. Imagineu-vos què pensaríeu ara que ja s'ha proposat l'església de Sant Nicolau com a Vic, que li posarem un hotel que poguera, un hotel o el que fora, un edifici que poguera desvirtuar el seu conjunt, el seu paisatge. Per tant, pense que és un debat de ciutat interessant. La participació, evidentment, de tota la ciutadania està sent molt rica i demostra que la ciutat està viva, i en aquest sentit, com molt bé ha dit Vicent Mascarell, al capdavall seran, després de tots aquests informes jurídics i tècnics que demanava el senyor Soler i que evidentment es faran a partir de les al·legacions que ja s'han començat a presentar, al final serà el plenari i en el seu cas la conselleria qui decidisca què es fa en aquest entorn. Vaja, que la decisió a la fi la tenen els nostres polítics en les seues mans. Senyor Renault, ¿es compatible preservar la Ducal con la construcción de un establecimiento de lujo o de semilujo? A ver, ¿es compatible que el complejo de la Ducal vuelvan a los problemas que han tenido anteriormente en los últimos 20 años? ¿O es compatible que podamos comparar qué es lo que podría hacer la Iglesia, comparar la Iglesia con el complejo Ducal? Yo pido un poco de coherencia en lo que estamos diciendo, sobre todo porque si yo vuelvo a repetir, hay que mojarse, porque los políticos en este ayuntamiento estamos para dar nuestro humilde punto de vista, pero para mojarse. Y yo, si a mí me pregunta, la pregunta es, ¿quiero que los adolescentes estén sentados delante del muro hasta las tantas de la noche porque hay comida rápida en el complejo Ducal? Yo digo directamente que no, porque creo que esto no es bueno para la imagen y para el futuro que al menos desde Ciudadanos Gandía queremos y vemos para esta ciudad de Gandía. Ahora, me preguntan para un hotel en primera línea que respete la sostenibilidad, que no sea de mucha altura. Por supuesto que sí.
porque esto es la visión de futuro que nos gustaría para el turismo de esta ciudad. Y después hay que tener una cosa muy en cuenta que nadie ha hablado. Los puestos de trabajo para comida rápida son estacional, son para el verano. Esos restaurantes sabemos que luego cierran en invierno, al contrario que un hotel de 4 estrellas. El hotel sí que tiene la alternativa de abrir todo el año. Tanto se nos llena a todos la boca de poder trabajar con el turismo de invierno. Ahora tenemos la oportunidad de afrontarlo. Ahora tenemos la vía para poder hacerlo. Creo que no hay color. Y yo pediría de verdad que hablar de la iglesia del Grao es muy bonito, pero que los vecinos que lo tengan claro. O quieren una cosa o quieren la otra. Yo lo vuelvo a repetir por tercera vez. Desde Como se suele Gandía, decir, o por qué to gallineta, ¿no? Tendrán que elegir. Señor Soler, le voy a... Sí, bueno, le Ya quiero sabe, decir verá. que la amenaza de las 24 horas del señor Mascarell parece más de un siciliano de tercera que de un concejal del Ayuntamiento de Gandía. Usted no tiene la categoría suficiente para amenazar al Partido Popular, señor Mascarell. Y lo que es increíble es que usted parezca más el promotor de la obra, el portavoz de la empresa, que un concejal del ayuntamiento que debería defender el interés público y general. Yo no entiendo aún, me gustaría que explicara qué interés tiene usted, señor Mascarell, en que salga sí o sí por encima de toda esta obra. La verdad es que resulta preocupante y en la opinión pública de la ciudad se está instalando este debate. ¿Qué interés tiene el señor Mascarell con que salga adelante esta obra? Debería usted explicarlo negro sobre blanco, porque luego pueden pasar cosas cuando hablamos de la información, de la necesidad de tener toda la documentación, como lo que ha pasado en esta ciudad con Chocdor, que lo ha obligado al Ayuntamiento de Gandía, es decir, a todos los vecinos de Gandía a pagar más de 700.000 euros por una decisión que se tomó mal. Documentos para poder llevar adelante esa decisión, que es importantísima para el futuro de esta ciudad. Y señor Mascarell, señores del Partido Socialista, no se enfaden con el Partido Popular, que no ha dicho ni que sí ni que no. Si se tienen que cabrear con alguien, enfádense con sus socios de gobierno que están totalmente en contra de lo que ustedes quieren hacer. Trasládeles a ellos esa presión y esa necesidad de que el hotel se pueda hacer. Porque es muy gracioso ahora hablar desde el gobierno del interés general y no del particular, pero cuando el Partido Socialista estaba en la oposición no miraron el interés general para modernizar una infraestructura como el parque del Parque Sant Pere, o tampoco tenían interés general en poder poner en valor la playa de Güír desde un punto de vista turístico con el máximo respeto medioambiental. Por tanto, eso cuénteselo a otros, que en Gandía, señor Mascarell, ya nos conocemos todos. Gracias, señor Soler. Señor Mascarell, cierra usted el debate, el tanca vostè, li demanaria brevetat. Clar que tinc interès. Tinc molt d'interès per a que qualsevol iniciativa que genere llocs de treball en la nostra ciutat, que genere places hoteleres, s'instal·len. Clar, soc regidor de turisme, tinc l'immens honor de ser regidor de turisme de Gandía. I penso que és una oportunitat única que vinguen a instal·lar-se a la nostra ciutat hotels. Ho vam aconseguir l'any passat, gràcies a aquesta intermediació. Tenim un hotel que obrirà en apenas un mes, que generarà més de 100 llocs de treball i 400 places hoteleres en la nostra ciutat. Clar que tinc interès a que iniciatives d'estes isguen, perquè per damunt de l'interès particular dels propietaris està l'interès general de la ciutadania. Independentment, s'han de fer en un marc de legalitat i en un marc de responsabilitat. Si bé algú ens diu que no es pot instal·lar allí un hotel, si efectivament hi ha algun element patrimonial que el fa incompatible, ahí tenim que ser respetuosos en el patrimoni i en la legislació. Però en les normes en la mà, actualment és possible que s'instal·li un hotel. Tenim en les nostres mans la possibilitat de fer-ho. Interès, evidentment que en tinc molt, senyor Víctor Soler, ne tinc molt, perquè aquesta ciutat no pot perdre trens com estos. Ne venen en molt poques oportunitats. Està clar que vostès, el seu interès és un interès a curt terme, amb un problema intern gravíssim, que fa que vostès no prenguen una decisió. I això va provocar falta de confiança i que se perdin aquests tipus d'inversors. Vostè tindrà que explicar a la ciutadania per què ha deixat perdre aquesta oportunitat. Igual que s'han perdut molts trens en Gandia per la falta de definició d'alguns polítics, actualment, en data d'avui, perquè jo tinc clar la posició de compromís des del primer moment, però el que sí que me sobta és la falta de decisió, la falta d'interès, la política en el pitjor sentit que està gastant el Partit Popular i segurament ens faci perdre aquesta inversió a la nostra ciutat.
Gràcies, senyor Mascarell. Gràcies, en realitat, a tots quatre per haver estat avui així amb nosaltres. Ara queden, ja ho sabíem, molts dubtes oberts encara, com per exemple allò de l'interès de la ciutat passa per l'interès de la preservació del dret de vistes d'algú o d'una imatge més o menys bonica d'un conjunt edificable. És allò que es trobem moltes vegades d'allò de hem de preservar la salut econòmica o qualsevol altre tipus de salut i que bueno, també continuarem parlant perquè segur que això donarà per a molt. Avui acaba efectivament un plaç, a partir d'ara administrativament s'obre un altre i tindrem que conèixer més situacions. Per tant, segur que tornarem a parlar de la Ducal molt pront. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres i fins dilluns que ve en un altre Moltes Aperitiu. gràcies. Hasta ahora. Adeu, Y buen a día, gracias. nuestros oyentes, pues ya saben, el aperitivo vuelve el lunes. Ahora quien viene es Miguel Pérez con la actualidad. Gracias. Mediodía. COPE Onda Naranja. Estar informado.